Ka election commission ne ka sngi ka penai ka tarik na ka bentak election checking dorbar thawaan jong kat tu ka ne teli ki jela ka somai terekam jong ki dorbar thawaan ka bakan thobia ka Andhra Pradesh Odisha Arunachal Pradesh bat Sikkim kan sakut hobna jelew ka election checking dorbar thawaan ka Andhra Pradesh an penlah ka khatlai tarik jamang kat ban ka bentak ka Arunachal Pradesh bat ka Sikkim an penlah ka khatlai tarik yang Odisha an penlah ki election ha ki arli ki wat kata ha ka khatlai tarik bat arho tarik jamang election siteng semai naga banta ke arfun ritli ki constituency en pelang ha ka jo ka porbat ke election Lok Sabha with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. They will be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी। 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल।